Saa 12 za mu gitondo zirenze iminota 28 reka tugarekeze kuri murandasi na makuru acashara kuri internet. Saa 12 za mu gitondo zirenze iminota 28 reka tugarekeze kuri murandasi na makuru acashara kuri internet mbese arebana n'amahanga. Muri Afrika y'Epfo impunzi za mbere z'abazungu baba Afrikaner zaraye zuriye indege zijyana muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iri tsinda rya mbere ry'aba bazungu b'abahinzi rigizwe n'abantu babarirwa muri 50 nibo berekeje muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe perezida w'icyo gihugu Donald Trump yahagaritse gahunda yari yo yose yo kwakira impunzi zihunga ibihugu biri mu ntambara bifite inzara cyangwa se birimo ibiza. Ibi ariko bitandukanye no kuri aba bazungu b'abahinzi bo muri Afrika y'Epfo kubera ko mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka perezida Trump yabijeje ko bazamererwa neza nibagera muri leta zunze ubumwe za Amerika. Trump yabanje gushinja ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo gushyiraho amategeko atsikamira abazungu cyane cyane arebana n'ubutaka. Hagati aho guverinoma ya Afrika y'Epfo yamaganye ibyo kwisahura abo bazungu bakajyanwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi ariko ntibyabujije ko iyi guverinoma ifasha abo bazungu kunyura ku kibuga cy'indege cyo muri Afrika y'Epfo nta kibazo. Kuri wa mbere ubwo bageze muri leta zunze ubumwe za Amerika ngo baraza kwakirwa mu birori bikomeye n'abahagarariye guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo muri Burkina Faso imitwe yitwaje intwaro y'abaterabwoba yagabye ibitero byinshi muri icyo gihugu cyo muri Afrika y'Uburengerazuba. Ni ibitero byagabwe mu majyaruguru y'igihugu no mu gihugu rwagati kimwe no mu gace ka Sahel. Kugeza ubu nta mibare yizewe y'abapfuye cyangwa bakomeretse iratangazwa. Ibitero byose bibaye mu gihe perezida w'inzibacyuho ya gisirikare yoboye Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré yaratahutse mu gihugu cyavuye Moscow mu Burusiya. Moscow yagiranye ibiganiro na perezida Vladimir Putin w'Uburusiya byibanze ku bufatanye bw'ibihugu byombi cyane cyane mu by'umutekano. Perezida wa Brazil Lula da Silva kuri wa mbere yaratangira uruzinduko i Beijing mu Bushinwa. Nyuma y'aho asuye Uburusiya mu mpera z'icyumweru gishize ubwo icyo gihugu kizizaga isabukuru y'imyaka 80 yari ishize ku ya 9 Gicurasi habayeho intsinzi ku Budage bw'abanazi ba Adolf Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe wari Moscow muri ibyo birori by'umunsi w'intsinzi kuri wa mbere aratangira kwakira abayobozi b'ibihugu bigize umuryango CELAC uzi ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo na Caraïbe. Ubushinwa burashaka gukomeza umubano wabyo n'ibi bihugu mu gihe buhanganye na leta zunze ubumwe za Amerika mu ntambara y'ubucuruzi ku isi yatangijwe na perezida Donald Trump wa leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva agenzwa no kwitabira inama ariko nanone akaba ashyize imbere byo gushimangira ubucuti bwa Brazil n'Ubushinwa mu bucuruzi dore ko Ubushinwa ari bwo mufatanyabikorwa wa mbere wa Brazil. Perezida Lula da Silva yaherukaga mu Bushinwa mu myaka 2 ishize. Reka ya makuru tuyasoze tubabwira ko kuri uyu wa mbere i Londres mu Bwongereza habera inama y'abaminisitiri bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bashinzwe ububanyi n'amahanga kugira ngo baganire kuri Ukraine nyuma yo guteguza agahenge kagomba gutangwa kandi kakemerwa n'Uburusiya bwashoje intambara kuri Ukraine kuva mu myaka isaga 3 ishize. Iyi nama yo mu Bwongereza ibaye nyuma y'iminsi 2 gusa inshuti za Ukraine zirimo Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage na Polonye zisabye ko Uburusiya bwemera agahenge uko byagenda kose. Abakuru b'ibihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage na Polonye ku wa gatanu ushize bari bagiye Kiev muri Ukraine. Aha mu Bwongereza rero kuri uyu wa mbere harahurira abaminisitiri bavuye mu Bufaransa, mu Budage, mu Butaliyani, muri Polonye, muri Espagne, mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse baze kwifatanya na David Lammy uyu ni minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza muri ibyo biganiro nyine bisuzuma ikibazo cy'intambara yo muri Ukraine. Reka tufate akaruhuko nyuma tujye muri siporo. Nibyo Gatera Edimo ubu tuvugana uri Huye mu Majyepfo. Tugiye kwinjira muri siporo. Mbere na mbere waramutse neza cyane GDS. Yego Rayon Sport yarayisubije umwanya wa mbere nyuma yo kuwa gatandatu uyu mwanya waraweho na PRFC. Nibyo Rayon Sport yisubije umwanya wa mbere mu mukino utari woroshye yahuragamo na ekipi ya Police. Kwanza Rayon Sport yaje gusoza uyu mukino ituzuye kuko bari abakinnyi 10 nyuma y'ikarita y'umuhondo ya kabiri yahawe Rukundo Abdulrahman bakunda kwita power play
ni umurundi kinira ino ekipe yahawe ikarita ya kabiri y'umuhondo ahita yirikwa ikarita itukura imikosa yarakuriye Ndizeye Samuel wa ekipe ya Police ku munota wa 78 indi minota yari isigaye yose Rayon Sport ikina ituzuye ariko nubundi igitego cyo cyari cyabonetse mbere ho gato ku munota 67 gitsinzwe na Ishimwe Fiston ku mutwe ni igitego cyahishije Rayon Sport intsinzi yahise yisubiza umwanya wayo wa mbere ku rutonde rw'agatenye rwa championnat y'u Rwanda y'umwaka wa 2024-2025 aho ikirusha APR Football Club inota rimwe. Rayon Sport ifite amanota 59, APR ifite amanota 58. harabura imikino 3 n'umuriro ntago byoroshye muri championnat. Hazacu wambaye Rafiki we yararirimbye ngo ninde uzakijana, ubu turategereje gusa urundi rugamba ruri mu kiciro cy'ama ekipe arwana no kutamanuka mu kiciro cya kabiri. Azamuka yo twarayamenye ni Gicumbi na Muhanga ariko agomba gusimbura azamanuka. Ubu ebyiri za nyuma n'Amagaju y'Inyamagabe Vision nazo ziri mu mage. Amagaju afite amanota 29, Vision yo isa nkaho yamaze kumanuka byarangiye, yo byararangiye rwose kumanuka ku mikino 3 isigaye na amanota 9 niyo yatsinda n'ubundi ntago yanganya na Marine ifite amanota 30. Muhazi nayo ifite amanota 30, izindi ebyiri zifite amanota 31 yaba Bugesera ndetse na Musanze zose zirimo kurwana no kutamanuka. Ninde rero ni ekipe iribuze gusimbura Gicumbi na Muhanga mu kiciro cya kabiri, narwo n'urugamba abantu bakwiriye gutegereza paka ku munota wa nyuma tukamenya ama ekipe amanutse mu kiciro cya kabiri. Ibyo nibyo mu mupira w'amaguru. Icyakoze muri volleyball championnat yo yasozwaga mu buryohe budasanzwe, byasabye imikino 3 ubundi playoffs ari ikipe itsinda indi mikino 2 yikurikiranye igahita itwara igikombe, ariko byasabye imikino 3 y'abari mu bagabo ndetse no mu bagore. APR Volleyball Club yari yatsinzwe na Polisi umukino wa mbere, wa kabiri wabaye muri weekend wabaye kwa gatandatu, ekipe ya APR itsinda Polisi. Kuri finale rero umukino wa kamarampaka ku munsi w'ejo ku cyumweru masaha y'ijoro rwose APR yaje gutsinda Polisi amaseta 3-2 ihita yisubiza igikombe yari ifite cy'umwaka ushize. Polisi yashakaga igikombe cyayo cya mbere mu mateka ariko ntago byakunze kuko guhera kera cyitwa OTB imiza guhindura izina ba Polisi nyine nta gikombe cya championnat yagiraga, yagishakaga cyane rero ariko byanze. Indi ekipe yatwaye igikombe cya championnat mu bagore ni Police Women Volleyball Club yatsinze APR yari ifite kino gikombe imikino 3. Ntago rero nabyo byari byoshye. Andi makuru nababwira nuko ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 20 y'abagore yatsinze iya Zimbabwe ibitego 2-1 imikino y'ijoro ryibanze mu gushakisha itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Umukino wo kwishyura ari kwa gatatu tariki ya 14 Gicurasi 2025. Zimbabwe izawakirira Kigali kuri Kigali Pele Stadium kuko Zimbabwe nta stade ifite yemewe na FIFA. Kindi weekend isize Comité National Olympique ibonye abayobozi Umulinga Alice yongera gutorerwa kuyobora Comité National Olympique. Naho hanze ikiri kuvugwa cyane GDS FC Barcelone yongeye gutsinda Real Madrid mukino wa El Clasico ibitego 4-3. ubu mukino wa gatanu wikurikiranyije Real Madrid itsinzwe na FC Barcelone. Ibingibi byahise binaha amahirwe ekipe ya FC Barcelone byo gutwara championnat kuko Barcelone ubu ngubu noneho iri kurusha amanota 7 ekipe ya Real Madrid iyikurikiye kandi harabuye imikino mike cyane kugira ngo iyi championnat isozwe. Liverpool yo yanganyije na Arsenal ibitego 2-2. uyu munsi abashaka kureba imikino barareba championnat y'igihugu y'Ubutaliyani aho Fiorentina iribuze gukina na Venezia, Atalanta ikina na AC Milan. Ibindi wenda turaza kubigarukaho mu biganiro byacu. Kuri gahunda yatumenye igihugu umugenzi wacu Jean Marie Vianney Nshimiyimana atutembereza mu murenge wa Nzahaha mu karere ka Rusizi hari ibuye rirerire ryitwa intebe ya Ruganzu Ndori, ivuga ko ariyo nyine ari ryo umwami Ruganzu Ndori yicaraga
yagaragaho agakina igisoro arimo gutegura ibitero byo gutera kwa Nzira ya Munamira mu Bugara ndetse no mu Nyabungo kwa Nsibura Nyebunga ashaka guhorera se Ndahiro Cyamatare. Komeza Pascal Nshimiyimana. Mu gusobanukirwa birambuye imvano y'iribuye ryiswe intebe ya Ruganzu, idusabye kwatsa imodoka twerekeza mu murenge wa Nzahaha, akagari ka Nyenji, mu mudugudu wa Ruganzu. Ugeze ku biro by'uyu murenge, abahatuye usanga bazi ko iryo buye rihari ariko batazi imvano yaryo. Ntabwo tuyizi ka muntu wese ubundi se nabimenya ko iryo buye ryaremwe ntaranavuka. Abana mama yavutse yararemwe. Bavuga yuko hariho umwami, hariho umwami. Aba baturage baturangiye umuhanda w'amabuye ukomeza ukagera ku ruganda rw'Abashinwa rutunganya Nyiramugengeri ahazwi nka Beijing, ukamanuka ku gishanga cyitwa Gihitasi, ari naho utangirira umudugudu wa Ruganzu urimo iri buye. Aha ni naho dusanze abasaza bagiye kutwereka iri buye no kudusobanurira ibyaryo. Ndakomera. Aho tugiye kureba ibuye. Ni kureba n'abazungu baza kureba. Oya. Rero bakishije umuhanda. Abazungu? Ugeze aha utangira gukora urugendo n'amaguru rw'iminota 30 usatira umugezi wa Rusizi uyohuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukumanuka usatira uyu mugezi ni kugenda ubona bimwe mu bimenyetso by'uko higeze guturwa, nk'uruzitiro rw'ibiti bikuze cyane bikoze igisa nk'urugo, ndetse n'umuhora bivuga ko ari wo wanyuragamo amatungo y'umwami Ruganzu Ndori kimwe n'iriba yavomagaho. Ryari isoko ry'umwami. Ugeze kuri iri buye utangazwa n'uburebure bwaryo, kuko urebeye ruguru rifite metero zisaga 20, mu gihe urebeye epfo usanga rirengeje metero 40. Gusa kubera kudatunganywa ubu ryamezeho ibiti ndetse n'ibihuru byinshi ku buryo bitakwemerera kureba neza ku gasongero karyo. Ari metero zirimo abasaza barimo Gasarabwe Gaspard w'imyaka 71 na Ngwabije Octaviani w'imyaka 85 bavukiye aha. Aba nibo bagiye kudusobanurira imvano y'iri buye ndetse naho rihurira n'umwami Ruganzu Ndori waryitiriwe. Nayo twasanze ba data bavuka nyine ko ari kwa mu Ruganzu. Aho twazaga tuhurira tujya no kubatashya. No kwavangwa n'udukongoro bavugaga. Twarutuye tumeze neza nk'inkongoro. N'ikibuguzo gihe hari byatsi byari bitarahagera. Byatsi bigiyeho vuba. Twazaga tuhurira. Ko kwavangwa ni haniho ari yororeye n'inka. Na hano hari umuhore yamanuraga amazishora. Yacuragina akazizana hano. Ahubwo hari n'abanyeshuri b'inyamasheke bajyaga barangije ikizami cya minisiteri, harabona za kuyobora haba kwiribuye. Ngo wababwiraga rero kwiribuye imvano yaryo ari iyihe? Nababwiraga ko navutse nsanga bayita intebe ya Ruganzu. Yatuye hasi byagenze bite yaje hano gute? Atuye kuko yahamaze igihe, kuko yari anahorore, yabanje no kuhororera. Abaha ajya hakurya kurwana muri Kongo, yambukira hepfo aho bita mu Marimba hepfo hariya mu Rukoko. Agom yarakomotsa. Utekereza kuba yaraje ahangaha yashaka kurwanya nde wabaguri hano watuye hano? Yarwanaga n'umunyabungo. Kwitwaga nde? Hari kera bamwitaga Nzira ya Muramira. Uretse iribuye uyu mudugudu riherereyemo nawo wahawe izina rya Ruganzu kugira ngo amateka yatazasibangana, nk'uko Havugimana Fulgence umuyobozi w'uyu mudugudu abisobanura. Ahantu mpamvu bahise umudugudu wa Ruganzu nuko hari ahantu bavuga ko umwami yahabaye. Mu gihe rero cyo kwita imidugudu amazina, babonaga nta n'izina bagomba kwita uyu mudugudu, bagomba kwita Ruganzu kubera ko ni umudugudu watuyemo umwami kandi anawubamo. Mu kugerageza guhuza ibitekerezo by'aba basaza ndetse n'ibirari by'amateka, twifashishije umushakashatsi akaba n'inararibonye mu muco n'amateka by'u Rwanda.